kugira ibi byose narabyikunda gukunda kandi ishurwe ushaka kuryakira usikutanirira ndakunda madame mune kubibona ndagiye kandi ntazobibona nzokwitwarira safi unzi wa Steve mwana na namusanze hakorera namusanze ahari ndi kumwe na Andi kugira kushobora kuvuga emotions zanje aho ziri ko inyoni iguruse itavuze bayita icyana je nahisemo rero kuza kuvuga kuri no munsi uko sheri madame ndakunda madame araza abantu rezo sosio abantu bose tucubambura none madame gire gute jewe ndagiye kandi ibyo sinkeneye oya madame mvizama vanilla ndakwinginze umva sinkeneye kubibona ndagiye kandi ntazobibona nzokwitwarira oya madame ndi nayo nani se wandeze basi ndindira gato kindakwereka sivyo sije madame muzanira ico kintu mwereke hamayi nanyihanganira andi umufate nagende mina wayi anisubiri nakuwe Every story matters. uyu muhungu yakunze umwarimu nkuko nawe nje abiri yakunze umwarimu yamwigisha ahubwo je nzaga kubaza gute ukunda umwarimu wa nari umwarimu akuze kumbe ni babarimu babanyeshuri bayizishuri bakiri bato gakibaronka akazi byinshi arashobora kubivugawe mu ngundi ndamuhikazi mwiriwe mwaramutse no mwerereye jewe nakunze umwigisha ahora anyigisha mu mwaka wa nyuma umwaka wose nashoboye kumuyumvamo nuko yari umwigisha nashoboye kumubwira ubwo nagiye ishure ndi ready ngo mangende kuyimubwira kandi no munsi nimbaza kandi proclamation abanyeshuri bahejeje igice cya mbere cyambwa ati ko kajyo rero yo kugenda kuyimubwira ata stress afise z'amakuru atanga ari pose rero namusanze hakorera namusanze ahari ndi kumwe na Andi kugira kushobora kuvuga emotions zanje aho ziri ko inyoni iguruse itavuze bayita icyana je nahisemo rero kuza kuvuga kuri no munsi uko ndamukunda vy'ukuri yafashije ibintu byinshi nashobora kuba ndi kushona buza déplacement akayama urero mu ishuri amatanga kuri jewe kuko ico ngeza nacumva mu ishuri ariko rero sinashobora kuyimubwira ko ndamukunda je ngende bigaragaza no mu bikorwa abyibonere ndabigaragaza nawe bose babibona kama kaza kungira kaza kumfata jewe navyonza ko ndayimubwira by the way afise ishugwe rifise umuntu ngaha iryo shugwe ashaka gutera ivi umwigisha so nagomba ndakubwira ko abantu babonye amakamera sita barimo barakanguka injira nga mu modoka wicara je tumurinde acomoka nuko tari ya none ego ikarabu cenza kukubwira isohoke okay safi unzi wa Steve mwana na madame sawa ko yego nifani yo wimba gute wigishije ibiswahili bize bisana niwe rero kameriza ngaha andi placement nabuze de placement gutaha akamfasha yari mugenzi wanje ariko gusa nene madame je sinagira igihe sinakujyora narishura natura n'ibibazo ariko nabo baramfasha rero ngo bimeze uko madame jewe akaba araheze azi gutatu ya diplome ya promotion iwacu ya promotion twaragije ndagenda na university ariko jari kintu cyangumye mu mutima madame azi ko madame uri mwiza nawe ariko kugira kuva kera rero kuraza kazi uri kintu madame wanje rero yanahinduza ubu ngenda guhamagara mu izina mbabarire vanilla ishobora guhamagara ubu none yaje kunyigisha akiri umwarimu urungu mwakiri umwarimu wanje ibyo bavyose ubu uri vanilla nasi siko witwa none madame rero je byukuri madame kiyege cyose babona naragamburuka mu ishure ikigo cyo naragikunda kujya kuntu wambona kujya kuntu je nagoma ndagerageza kuba hafi yawe je no kuri madame waranjohera sana je nubwo nsumba imyaka cyangwa iboneka gukuze gusumba wanyigishije ko cinda gukunda ubahanye je nane tugana uravyumva je nawe twishikana he madame nani so
siko bana bumwasatse none madame none nikosa nakoze kwa nijyaye Vanilla gute ushokunza ubwibyo bifuje ibyo ni birofa urukundo ndagukunda ngo ni birofa madame ukunda ngo ni birofa madame ndagukunda basi ndindira gato si madame je ni kuri sindakubeshi je nambwiye na kamera sinzi ko wayibonye ngiri yariya kugira abantu bose babibone urukundo gukuri ndagukunda ibintu byawe by'imiziki byawe oya je nabigize uko oya ugira ushobora kunahura rege si kuvuga ati ngo ni gushaka kumaramaza cyangwa kwararaza rezo sose abantu bose tucubambora none madame ngire gute jewe ndagiye kandi ibyo bisinkene oya madame mvizama Vanilla ndakwinginze umva sinkene kubibona ndagiye kandi ntazobibona nzokwitwarira oya madame ndi nayo nani se wandeze basi ndindira gato kindakwereka sivyo madame muzanira ico kintu mwereke hamayiki nanyihanganira andi umufate nagende mina wayi anisubiri nakuwe madame jewe nukuri nubu ndakwita madame ko neza kuziba madame wanje muri kazoza ndavyizeye goya je ndagukunda vyukuri sorry madame ndakunda madame ndimukunda ndakunda kugira ibi byose ndabyikunda gukunda kandi rishogo shaka hojakira usikutanirira madame ndakunda madame Every story matters.